Ka Ophis Deputy Commissioner Bhoi District haka jinge trelang bat ka Directorate of Urban Affairs Shillong henen ka janmir Bhoi tarik nailar kala Pynlong ya ka awareness program lane ka jing hikai haka bayadei bat ka waste management ya ka bala Pynlong haka Shnong Saiden Bhoi District kumban shu pentip kani ka awareness program lane ka jing hikai haka bayadei bat ka waste management bala Pynlong ha baro ki Shnong ki bahab hapo kanong po town. Hakani ka awareness program bala Pynlong hasaiden lawan ban ajing hikai deki expert habaya day bat ka waste management deka kong Palvi Dora Kharkongor na Directorate Urban Affairs Shillong bat ka Sima Marak District Horticulture Bhoi ha ka jingdan lang uba IK lapang rang ba Shnong Saiden lambat ki pad ba nong Shnong jong ka Shnong Saiden metric ton ketika nyut ke pengiyo Pynlong mo hangte ja hat sau point san metric ton jingkri kalau syekh kita kinyut mau petang at sau point san baja iba hamunus pun kidon kitrak pelik lum islam ndai dang don kinyut baja kumbang 90% kilong yen ko so Shillong ile e kata ki bahom ke segregation ani ke jing penyak la ki kinyut nadu ki telong yen ki jongki berkunjung 50% ke bom coba bumi kalau itu kau segi nala mo, lem kedon ke treatment ni, lebih segi nala jauh Shnong bagi waktu. Ini pun, maybe ke Shnong ke jauh Saiden kadang biang bah mo, kan long yen tidak, long yen deh, mana kawai ke long yen kata lah benar hidupan lu Shnong kita jauh dia penminyut ben, mana kesini, kadang ikan kai lah, lapun mo. Dia ada aku makajinte pengayok pielum shisin shtayo Shillong ilum aki municipal area ilum license shtayo but hangmen itip ba pielum shisin shtayo ting kadon kabut jige tadi tang shisin shtayo kabut jige ha dia kum Shillong ke jongpi kum inyut ki bopot pedang yo banai kisnyang pedang yo banai jimbam mut kadang guna mo ke batam tadi kini kinyut plastik kinyut bangsa patai company IP mo. The shop niya tsaka next slide magpapagli siya pimo. Pilih you. Di day, di penon ka man. Dadap di ko. Berat ni. Kuya jikli, berat siya no. Berat sa nala, berat sa surok eh. Henry kanya tu ipi. Uni waktu yang apa ipi ulah pendek kanya. Dia ni berat no. Penpan uni ya nuru betul ya kedua jong ni botol am dek ni. Don ni mau kibrio bercuan si don di Shnong jopi tina loha plastik, don tin don pot tom, kiwan lum si don di Shnong di sini panwan lum ini. Ya kabah yang na ya pi kali kenyut ya pi way kani kali kespa. Ni don yang kita ka idea ke pengiong waste to resource dan nak kenyut siya kaspa mo kaway kaspa nila banigi kadai nak kenyut ke bukut mo nila ban benlay kish bo ngidi bat kini kenyut plastik pidi siya ki scrap na pi ai kish kino ki company nila ban shim yang epi kidi iki bat nila ban kulan kamben ki siya tagyal mo dukman ki jinglin ki babha mo ni pen kebalingkong kadai kata ke segregation kebilang berpenyak lah ikinya lalu kita long yen jongi dan sabatai hamnya ini kebaan kindon ki dedicated collection Shnong jonghi ngitip kadon ke collection tangsi sir kebalai bakin ra ikini kinyot ki bakila lum di Shnong ki thau ki jonghi bakin ra saka jaka bakin treat ikinyot ki bubut kin berkelalo spo iki bat ikinyot ki bangkot bat kin kha shi company berkilaban dan kemai dan ki hakabalai ni akari ka dor ka pasau ki laban ki mo ikinyot plastik berkunjut ikini kinyot ki bangkot